Aduh, Rem capek aja Rem. Toro hanya minum jasa aus. Oh iya jangan gitu buat tenggorokan. Aus seret. Hanya minum segar-segar teh Rem. Oh beres jang. Ke Oh, itu. warung gitu. Warung dah itu warung. Iya mah warung aja jauh ke warung. Oh sih, di mah rese warung pugusan gitu lah. Iya jang, pan kuring mah zaman canggih. Mesen pen online be. Oh iya. Oh geus geura pesenkeun tuh Rim, batu esna jeung jas jusna. Ya tuh kadang aing mesenkeun ya. Enggak Rim. Oh geus jang, tenang, poe geus dipesenkeun. Tungguan di dieu. Mau kebon ge datang. Men ini udah ulin. Sekarang ulin. Kemana aja? Duh, kemana aja sendal aing? Sasana di si Rembo ieu lah. Pokun kan enggak panggil. Puncit boy. Beli nas. Ngopi aja lah. Sedawa aing ngopi yeuh. Saat itu aing. Itu si Nisa, jangan kan nawanya. Si Jana kan ngomong serius, coba apa yang sampaikan. Nong, eta mun batur meuli barang di online teh bagus tuh sih? Atuh bagus sih tapi susuganan deh. Kok bisa gitu? Atuh jajal be penasaran mah. Atuh jadi endek aing. Nong Nis, kenal sih dirinya? Ya aing hayang meuli barang di online. Gaya jasalin deh sini sama. Nyosya gaya Nis bisa beli di pasar ge. Pan aing penasaran woi. Segitu dipakai penasaran. Online masuk ke keuntungan Nis. Lah aing mah can percaya mun can dijajal mah. Si mah bandel jing di bedanya hona. Masuk Badung ieu, geus diberenya hoge ku aing. Deulekeun ya aing dek mesen heula. Geus lah, mending urang balik beja paketna aing suki datangna. Ayo dulu. Billy, ini sorangan bae belah kamarana. Nyawa kamarana meureun. Bisa kunaon teh tanya keur ulina. Udah aing di paling si Rembo pu gua brengkek jasa. Li, Didi tukang sendal di mana? Di dia mau dagang kendal. Bisa beli online. Sengkeun tuh, Li. Saya kendal kumaha? Sendal lu paling bagus kali. Wah, tenang. Mau pesankeun ya, tungguan. Bisa tungguan dia. Di ngopi nyaing yuk. Ada. Ambil. Jut. Oh, masih beli barang di antutin ka imah teh. Sendek naon tuh? Aing dek meuli sempak. Naon sempak sia? Sempak aing luar kabeh. Ya bener bae sia cup, sempak datang ke doer-doer. Serius Jut, ieu mah kumaha carana? Aing dek meuli yeuh. Mana ge yeuh kuing ajaran sia mesen di online yeuh kieu. Buka tah aplikasina. Kieu Tuh, malah sakedeung datang tah mah. oh geura tuh aing geus teu kuat yeuh. Oke, kedua buat pesenkeun yo. Tah, geus, kalau ada orang tinggal nungguan. Ngulang-ulang. Oh, nunggu kering datang, tuh tanggalnya di dia. Mau apa? Nyasar moal tuh tak? Mau lah. Kayak koin pen di Sherlock. Oh, Sherlock. Beda alamat. Ngerti. Gitu. Jut, ini naon SMS Jut? Hah? Tuh. Oh, ini mah isuk datang ngecup. Da cenah keudung masih aing geus teu kuat yeuh. Mana lo pesenan berarti lamun datang isuk. Aduh, oh tuh lah. Enak isuk. Oh tuh kayak isuk.
Urang pasti datang kita mah. Kamu di dia. Waktu urang balik lah. Kan balik. Pasti sih bagi mah meureun. Oh sih. Oh nya. Tuh nek tahun di bae. Sini kendong di dia. Endong lah ini dia. Atuh balik lah sore. Itu Isi bisa ka dieu keremuan. Cucup can datang-datang. Cenah. Kemari ngumpul deui ka dieu. Cenah pesen paket teh budak. Datang nih. juta. Jut. Heuy, Ih kumaha yeuh paket yang can datang. mana ge? Suatu kejadian ieu. Tuh, sedang perjalanan cenah. Berarti kedeung datangna. Kebal mah tuh. Wah, gedeng geus tangguhan we urang di dieu, bari santai. Gedeng ge datang. Kieu be. Oh, cenah sing geus teu kawawa. Oh yang sudah kawawa. Tunggu surang tangguhan beli dieu. Sedang dalam perjalanan ieu tuh. Gedeng ge datang. Jalan mana manehna? Dinya tah tukang. Bener sih ya. Serius tuh. Dalam perjalanan cenah. Li, paket mana? Dikeun isuk kieu lah. Bal. Mandi nih kasep kieu. Kabar gedeng tungguhan. Berapa menit tiba dalam perjalanan tentu. Santai. Lembang panek kotor enak. Tidak. Benar saya tanya lah. Gedeng datang tungguhan. Kalau kieu. Gedeng itu dalam perjalanan. Assalamualaikum Kang. Yuk, anu pesan paket. Anu pesan paket lain. Oh. Sebelah mana mang? Iya ke di jalan yo. Jauh deh banyak jauh deh kali yo. Di jalan. Ah, tungguan jalan. Tunggu. Kumaha geus nelpon tadi. Aduh. Di kumaha cenah? Di jalan cenah kita coba yang ke ditu. Tunggu sia sampeurkeun. Itu sia. Barang sia. Anak balik bae lah. Oh geus tuh aya ditu. Ayo lah. Saya balik. Si sorangan we bisa meureun. Oh yang bisa. Tinggal terima doang. Iya. Rumah uangnya panas. Uang enak. Hei Bang. Paket lain. Mana paket orang tuh? Ini ya. Oh. Dah. Guys, oke. Nah, tinggal bawa ini. Gang paket yang nelfon ya. Poin angkat ya. Namanya. Oh iya, saya yang mesen paket. Oke, saya lagi di jalan ini ya. Ya sip. Woi woi woi. Itulah yang tukang paketnya. Oh. Terus lah sabar ke bae lah. Tukang paket mau.
Bang, tukang paket lain. Main. Kang iya. Emang sih mesen naon Tunis? Toptek. Kalian. Oh, Mang, buahnya. Oh. Itu, Pak. Dah. Oh, bukan ya? Buahnya, yang buahnya. Kumaha? Coba buka. Amat ini cepat itu ayo. Ya oke, kelas GM nih. Jadi kok roti. Naon ya aing mesen softtek malah Digilas ya. roti. Duit aing betulin lah nombor. Turas banget dulu semua. Basi anjir. Anjing, tukang paket anjing. Ya aing kebal sialah. Tak kaya kali ya. Oh, oke. Coba. Tah. Baik, ini ya. Yang pesen paket ya? Ya. Nah, ini ya. Tuh. Kepala amat ding. Ya, kebetulan bang. Sebelahnya ini. Cuma bersih itu lah. Weh, kau lah. Gitu. Oh, betul. Mantap. Wah, panjang banget seneng ya. Ada lainnya. Anjing banget. Ditipu. Sana dijatuh balik itu. Balik. Tipeng jalan aja. Sia anu mesen aku masih. Aing lek aku kain coba tukang paketna lah. Maya aing mah geus kos kieu geus batalina eueuh. Lumayan pada cukup sendal. Pakai. Pakai jadi mira. Bisa pakai jadi. Jajal numpang ya jal. Cewa aing beli di sia. Jod. Paket aing datang, Jod. Buka ayo, Jod. Buka tuh, gerak. Buka di mana? Terserah. Bisa umbel lah. Ayo. Ayo buka. Penasaran aing ieu paket jeroan naon coba. Gerak tuh. Terus dia ciko paketna kan paket cenah. Kemarin lagi paket. Sih. Wih, jeroanna mah keren yeuh, kotakna oke deh. Ih, padut teh yeuh. Ya sabar gitu sih ya. Olah. Yo, weh, kos kieu. Bagus tasana. Meureun yeuh. Gerak tuh buka. Woi, Jod ieu aduh. Yeay. Woi, Wah, sempak barang set yeuh. woi, cup. Wah, saya ditipu mah cup. Pakai sempakna bolong, cup. Haram jadah eta tukang paket. Aing diberes sempak bolong. Siapa ditipu, Lu cup. kayak make kieu. Parah jasa. Bentuknya nyawa Jod. Lope bad. Aduh. Siapa ditipu, cup, ke tukang paket. Dulu tadi pas di jero mau bagus kotakna. Mana cup, bro, seperti itu gambar. Cak aing bagus itu Jud. Kan bolong ya. Mending bolong apa doer? Ih sarua doer lu. Masih tipu. Ah aing pusing, aing kecewa ya. Aduh. Ngikeun be duit aing 15.000. Nah, aing jeung 1 juta lah. Itu siapa baik? Iya, Ayo mau gak? Di sini itu sih doer. tukeran jeung sia. Enggak. Bego sia. Gue Aing. emang. Ieu teu muat ka aing. Jing naon sepak bolong? Paling sepak bolong pijunan. Kan geus pikeun aing lah. Bolong pijun naon? Enggak. Sudah anjing balik lah. Balik Sia main heureun bae deui. Aing cak aing barangna bagus. Orang kepet. Aing balik aing emong. Balik dia aing, sing balik ke tukang paket cokot di kue gitu. Paket. Bikin kue gitu. Nah, sepak bola guys. Woi, Mang. Iya, itu paket ceng bener. Naon we sempak bolong kieu. Ih, panah inget tuh cuma ngabagi gitu doang. Bohong sia, dituker nya yang sempak dia. Tuh, aing mah tuh. Eh, sia.